Pozdrav iz Pronautike, ja sam Damir i danas ću vam predstaviti 2021. Quicksilver 755 Weekend. Plovilo opremljeno sa svim dostupnim tvorničkim opcijama, znači plovilo ima doslovno svu opremu i ono što je najbitnije, plovilo ima samo 110 radnih sati, znači radi se praktički novom plovilu. Opremljen sa Simrad NSS Evo 3, pramčani propeler Vetus, Quickovo električno sidreno vitlo, Mercury DTS elektronska komanda, Active System trima, Fusion ozvučenje sa zvučnicima u kabini i kokpitu. U Simradu je integriran Vessel View, znači možete kompletan nadzor motora imati preko navigacije, a isto tako i radija i svih ostalih sistema, svi su povezani sa NMEA 2000 mrežom. Pramčana kabina za dvije odrasle osobe, ono što je po čemu je 755 Quicksilver poznat, ima i krmenu kabinu sa dva ležaja za dvoje djece ili za jednu odraslu osobu. Zatvorena WC prostorija sa morskim WC-om, fekalni tank, umivaonik i što je vrlo bitno, vrata WC-a su vrlo široka, tako da i one najveći će normalno ući u WC. Salon koji se isto tako pretvara u komforan ležaj za dvije odrasle osobe, kompletno opremljena kuhinja sa sudoperom, plinsko kuhalo, Vertifrigo 50 litarski hladnjak, mnoštvo pretinaca, hladnjak i kuhalo izgledaju kao da doslovno nisu još ni korišteni. Unutrašnje zavjese 360, obalni priključak 220, dupli sistem baterija, punjač baterija integriran, plinska instalacija sa plinskom bocom, sklopke i maserator pumpa, kokpit salon pretvoriv u sunčalište, znači stol ide dole i tu se dobiva jedan velik ležaj i ide sunčalište za dvoje. Pramčano sunčalište, kompletno umjetna tikovina u kokpitu i na krmenim platformama, kompletna ambijentalna rasvjeta i kompletna LED rasvjeta po cijelom plovilu, interijeru i kokpitu. Plovilo je motorizirano sa trenutno po meni jednom od najboljih motorizacija, to je Mercury 3,4 litre V6 225 konja, znači neisforsiran motor sa velikom zapreminom i jakim okretnim momentom i normalno najsuvremenijom opremom i DTS upravljanjem. 110 radnih sati samo, tako da se radi praktički još uvijek o novom motoru. Bimini tenda sa kompletnim kamperima. Plovilo je upravo kompletno ispolirano, očišćeno, podvodni dio je premazan sa antifolingom, self polish black od Seajeta, ugrađen je i pramčani most, tvornički je ugrađen pramčani propeler Vetus, što smo već bili pokazali, i električno sidreno vitlo je od Quicka sa komandom. Na plovilu nema nigdje vidljivih oštećenja, nikakvih ogrebotina, radi se stvarno o doslovno novom brodu još. Lenko, električna krilca. Plovilo se nalazi u našem prodajnom salonu u Zaprešiću.
gdje se sva naša plovila mogu razgledati u naše radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 16 sati. U slučaju da vam je potrebno više informacija, slobodno nas kontaktirajte. Hvala lijepa.